project huriya men shamil wa waram muhim kam farane me rewa ke tafaro nang bunavich Moldis 2.0 mi awun men emme maksad hasil kuran kora kamenno digital economy me ekkanta corruption nattalun anekkanta fahi awas efficient defufenna governance nizame gam kurun anekkanta raituna awas khidumetta muriya dairagon sihi daira khasako libe gota gam kurun anekkanta muriya kam himene Moldis 2.0 me launch kori Moldis 2.0 wegen daani rajyege kike dannawani history ekko mustaqbal emme boda badal kollane kantakam e tin komme befle ato ID card miya guli fotima ID card guli fot e ID card mi badalwani digital enamas physical digital huriya feature himene ID card ka ege beenun koggen den huriya kame veskurane sihi daira ekko digital wegen daan dium wegen daani huriya raytunna ega asar kurane kamaka ei miyanna hara plan kore fege me ekkanta sihi daira digital skurum emiha health records everything related to that hama ekko digital kurmaki miyanna haru tere government kuriyan nimma fawa emme muhim ekkanta tafsir hama nugos danawnya hama corruption emme boda ekkamaka hallu korwegen daan sarukaru nizamu terega hinga e huriya nedeve asar sifata nuniya e amalu corruption gen oba sifaya amal eyan ele borabbodu hurahe ei auto eno to huriya kam hingane digital adi fennane miha em dekiyo to migatere ehem miyako wade emiha kare ades kogen gos hidumen hodan ene kame koddigen gos ades kogen kankan kurmugen nizam nimuni nunto apply kolli ma den itura kam mihe kare bunagen ena kiwi maccha jassaladi ehem kamekko mikan kurakanu jen permitted neren emiha kare bunalagen enage daruge form naga maccha jassaladi mitabati huriya mi office ke verinna muzaffunna ministerunna kumfunitako verinna mikan migotan hinga kan government nenge kam zamanu stor rajya kenjenu huriya takus kurak awune bajje miya face kogan ikhlas sari kama ke miya attenduwa awun denne me to root cause ikhlas sari kama ke kankan koranya root cause ag attend wanjene root ajjene address kurak